Tambula saka na wekanda na mdoba tatanga maya na nguna boro taki na nguna ni baki keli na Radio Fiji wana ndo miviti ke na FBC TV. Ndaba vidibida ka na nonda ngunungo ni sati kuna nonda bulangi da buli epirawalai i bole silesi mai na matambosi ni buli toradaki na nonda manua se na Fiji Higher Education Commission. Ni sambula bina. Bulbina ka wadsoni ni sa bulbina ka na turanga na marama kimi na darbo na kimi na lalai. Oni borong tigo mai na nanta program monggo na ekabniko. Pina boli besar me tiga butuh kemandangan vital no en nguna boru tiga nggo kerenin do mandangan ibu mandal me ambaletan matambos yun wali tingmiki. Pina ka wadsoni na matambos ni bulitor taki nanta banua sa Fiji Education Commission anduri na matintu me ngaraba bakatambagin do na bulitor taki au kilaya na biang bakian ni liu and the reason ni didibak ni buli toradake wasa itu ni dana reda tu na tambana ni buli ni garaba tu nga buli gas ni buli ana tambana ni mbula garaba nga na buli buni wai batkir na buli nasi tambana ni tite garaba nga na kami baleta ni tite yun isa may bakanduri na matambos ni buli toradake nanda banua sang garaba reda bakatambak hindo sa nga na buli toradake. Pinakawaliw. Nadapa na biyo ka ni matambos kay na tambana ni buli. Nagtapat ni buli sa Ministry of Education o kaya ang garapa pagkatambagin doon na primary batikir na secondary o kitong garapa na kuribulitor dake na se kilirara mo to na tertiary education kito baka ang tagtsungan na sa higher education kito baka rurungi nga non rabilita kina minister ni buli Sandin sambaw bito to kanem bakin na binggara ni matambos yung gano nang tapano. Winak otsoni en baki ko kito marutaki ni sa chini na baki nakyan sa chini na baki na binggara ni matambos ni bulitor dake atau yabu na ronondolu ka chini lom ni chini na baki ngo aliw sar na bikasang garay may rawati nabi ko binggarabi ni matambose sambo redi dake talitok nga kina na nonda banua na buguni bulitor dake may bir na wekanda nabi matintu na Pasifika wakaki na besi burburis. Ebogibi elimu na wekanda kilati ko na mundo matambose. Satu irak sa kilik itu binakasara ena buguni binggarabi sanggarabi binggarabian yang nandolon ni banua kinabi banua ni tigo soibiti iya si tiko nga nanito sa sangami kitu kilay sara baka binaka baka bimbi en nabi tigo ni binggarabi nabi tong dako ni Korlilebu nabi yanu kito binakati mi kitu kilay sara baka libu may birto na wekanda era tiko may nabuliku kabaka kina en was na tokalaw. Sandin. Ngko ka ndo sa visi ko abog sarting na bibo no ndo sa telebut. Kito sabi sig cuma lo manibida na biking go sa kito visi ko kina buku ni bito bingarabi kito kel sang itu mi kito kilay na bika kito bingarabi kina. Yan lo mani biking go me baka ninda do chundo ngon dende ni chungo ratu COVID-19 sa chundo na bito sa kire edagaraw chu. Binawaliw. Sana to sarti ko na bital no ay nangono boruta kino nangonan ni bakikili may nanda bulang iti ko nanda rebuli epirawalai may na matambos ni buli toradaki en nanda buno kero ni ba madalamanda nga en namundo ang karabira na bikur ni buli toradaki. Una ka Watson mi tegabu kito ni nabil tegabu to do kanyang baki kito usando wakanda tabir na lubeanda era mbimbiu mai nabi kornibuli ni secondary mer ngolle boda ken buli tordake mer ndoli tomano non rabuli serandingia nabi kornibuli le busa baka matin tuta gitu ya ire sa register tu ena matambose sa Fiji Education Commission ka nabi kornibuli kesar korndo solia endo ni vol koroi te may na certificate me ngole da kaya ni na diploma na degree endo no mer baka matin tutte gibikito sa mer register ya kaya baka itiko endo na kornibuli solia tiko na vol koroi kasi ni tiko ena nito kasi baka matin tutte gitu bikito
ko o klaro ni tu ni sa dal tingbe ka bakalar na kiana didi ko ke to ba matin tu takir na bi korni bul tor da ke sar ke to sa ba ka sal takir tal ngakin na ngone mer do ngole na bi korni bul sar ke le tu bi to ken karua mer do tor ba ka ki na bi program eso esa sa ilobi ka ba ndita ki sa quality assured programs kita ngaraba talanga na kiana reidi na ibola koroi ini buli na nonda banua etiko o na nitu tambana ka reida waka tamba kindongo kianda nonda tu matintu na nitu bingarabi na matintu biti etiko na kiana na kaba toka na Fiji Qualifications Framework sa na bata-bata ni ibola koroi ni buli tordake kitondo baka ungitir sa artiko na ngonong na bikor ni buli tordake to doko mer ba matin tuta ka may nonora programo ni bol koroi rasolia na bata-batango berta na bata-batango esya matal nga yani na bi matin tuta leso tormanda kendo bir na niluvenda sendo bir era ngole yani na bono biti ngole ni bono tani merli bangara buli tale merli to sena non buli serva bangara daga kituna tarungi le sumai mbaleta ni bol koroi ran kuta yani yana non banua ngona kitundu bakam bimbita chukina bir na bikor buli tordake na bol koroi kesa na programo mer bakam matin tutik may na bata-bata ni buli tordake ngos na Fiji Qualifications Framework kitondo kito bakaraw tu imbeta na nito itay bital ngami kitondo tango makira na leni banua na buku ni buli tordake na ilabo talaga ni matin tu karan na grant do suleni bir na buli tordake sinsuling nga pang doon sa Rivera itong garaba talaga na kina monitataki sa kina reiditi ko na nag-grant ni matintu sulian ni Rivera na bikorbul torang mo. Nabolib sar doribul kira ni ba matatakamad nga so na kornibuli tordak me murito nga ni na puno ni samay dapat kina na bugni naman ni pamadaloya. Beba kausapa madal takoti na be korni buli tordake go irke na be korni buli arsuliando ni bol korroye mina certificate se diploma se degree wili ke irke sar na university ra tiko na non ta ngono manangango tolusanga bulu kadiwa to doko na be korni buli era register tu bikito na korni buli tordake na non ta banua ni masotiao doribul ndo mandana dingola kaleka ni berni na gaiba ku rita litunga na vital no ngona bo rutaki nonda ngona ni bakikeli na Radio Fiji wana ndo moiviti ke na FBC TV. Nonda ngau nitiko ni bakikeli na Radio Fiji wana ndo moiviti ke na FBC TV may nonda bulang itiko ndo ribuli epirawalai na mata may na matambose ni buli toradake na nonda banua se na Fiji Higher Education Commission. Kero ni ba bakurital mandana ni ba madal. Ibina ka wacin daruri dira tingo na bikor ni buli toradake karsaba matin tuta gitu au kila kia baka ni nangolani nito mona liba se na nito website ba matatatag sartu nga kinaw na bikur ni buli kede erkeliti ko bakalaw na non rabing garabi na non daloma ni banua na university wilkin na bikur ni buli ni lotu na bikur ni buli ni bika wakam bisnisi kamanda chuko na Montfort Boys Town chuko to na kurbuli buli ngas ni buli na Corpus Christi ira keda na bikur ni buli kede ngori era sa wakamatin tuta gitu kau kitondo bi baka salate kina bagale merdong garo ni binakan de so may dakabuli tu baka Italia rasulia tu na certificate kenda raile sumanda kita utaw yang rondol kecini kenda raile su na biyang baki muriania nanda bitaw ni ndona kanan bini kon ni buli computer tu na bitaw ni nanda banue yang game sulit tu so ni bol koroi bikianda komisang sartulan kini balembale ndamay wabo kitu yani patikin na biro na bol koroya en dali pa kaya nga taga-tuibay. Kaya ako kito sa ko tiko kina na matamos ni bulto lagi merida ngo na nabi kabaya meraka kuan ni bin baka
Mera kuni mindambui na nandalini vanua. Sorbe mo ibaganduri mbisinis mera rawatangana ya tumbo bagay labas na prophet may na wikurni buli ara baganduria. Yang may imbito to ni wiki ang soni volkoroi waray tu na kanimbal. Wiro ni bangatak. Waray tu ni bangtay. Nabuni nunggu biya muri tengah na watataru. Okila ni lewu na kornibuli toradaki era labo katigora rerai na idur nibuli. Wata nambalabu ni ngona nibuli. May nanomdo sa may wantay tiki mundo mindo na matambosi. Kaya non sa matintutek o ira na kornibuli toradaki sa andora kami na kasi wiwi. Doon, anjina. Kito sa chunga na ertunan nito tambana sa ertunan nito quality assurance section erturi da buat tamba kindua nabi kami baleta na program kaya baka sa ertu didi pakan doon Stevie Kitty me etiko nga nanguna labaki sinoron yung didi pakan doon Stevie Kitty lo mnindo tuto ka niyang baki mengeli doon nga Stevie Kitty o rawata etiko nga nanguna labaki doon me didi pagi kina kura ka matela libaya erturi da na nito tambana and kaya nandun di kevi sa ilobi nabi program mo solia na nabi kurni bulili ba nanda ba no ando yata may bikito iso na kunru membaleta nabi program mo so solito ka nabi kurni buli yoko ngone akito binakatala me kilay ni baka binakabi kemunin na turang na maramay tumbu-tumbu daw ni susubir na lubenda kartiko nabi kurni buli lebu nitiko na matambo sa kadingo ama nabi kunru ba ya kita untuk sulia pakakila nito bingarabi. Nandinduiti ko watsoni wir na university ni bukan university ni deba oira tiko na senate karapakan dono na program. Yo ni o nabi ko ribuli lele butaleso kita may bakan dono yan yo kito. Yo nabi ni university kaya kito kira kito ngandraba kito bakan data chugo beira nabi program kede kaya nabi wala koroi kede solia mera may pakamatin tuta katalanga wana bata ni koroi ni bulitor dake sa refugee qualifications framework kami imbiti ko merkila na nandaleni banua ni tiko na bata ni bulitor dake nangona may pakamatin tuta kina program sa pakamatin tuta ki nabi wala koroi and raw na bata ko siya matali na bata ni matin tutale so kaya manda virtu mi Australia kendo yung alam ko Australia me kotenin do ni bol koriro raw ni biti to mo Australia ton tarun kita ule sumay wada na koringo na koringo chukun jina may biti chukun ni bol koringo ba numdo bata ni bol tordake na batu ya so weekend dango chukun weekend so na bol koringo rawata mo na pangatag chukun ngay biti iko nga nakambimbi kina me pakamatin tutaki nabi bola koroi so mentang nindang cukup ikan tanam dondo nindang oleh nabi korubul toradaki ngorin dataronga wada ba nabi bola koroi ngo do bang tagi na boss babalangi na boss bulangi na an accreditation accredited programs accredited qualification koya ko kachu yo virtual university ubeka ubang madal chukina bukan tonu ya senate ia me baka ni rachuko ibite bo vira na lawa mena kau telang amaya anan tapat ni bulitor dai. Kembang balik kira tu saku tu mena non tu lesoni dona mai reida. Iya. Dona kai bot lewatal ngaki. Ya nabi kur bulala ye. Kita na mai bagat lewa kita na baka ngata ka nabi ka sinabi kay lava ka na sena standards na standards ni Fiji qualifications framework ni bulitor na kabi na kaj. Kita na reida ka kaya kita kilani na kay sa langa chigo kita na baka suka me baka binakata kimay. Waka kini biru na university endira ni chigo na dui senat karabakan do niya may na program ini ko may wikito ito na sini langa may sa ambiusar oray kita na may reida tale kita reida me na windu kita lang kinakay binakatin na bata ni bulitor lag sa Fiji qualifications framework nimber ni nanggay tanggay ni kin. Na wali usar na iba madal anita kini sana mata titige ni na itu gabi kini na itumbu ndaw ni bisusu baka kina bi kini na lubenta ndo bata tomay en ngauna boro tikongo ninda vital no tingay no bugini mati sa tapat ko nanda banua do ambo song talanga na korni buli I tordaki en ngauna en tala kuthur mutikongo yo watsoni ukila ni senyo kenda tunga ibiti bibon watani tudoko arsonga na bi korni buli
baka menderida yani na fikar tumbi tamay na matambosin ni wura-wura ka garaba na buli sa na UNESCO. Ruan ro baka na milyon na ngoni buli wakalang gaiti ko balata na kanibuli ka yana buku ni mati na COVID-19 na buli torta kinon ta banua kito abi baka salta kita lang me songo o ya na ni tumuria taliti ko nga na baka salangani matintu na kila baka rera bakina na mationgo yung ko na mationgo warini bukas warini bakaya na inda ko tawabu chunga kyan yung baka bimbibir ni tambangon ni hertu ko na buli torta kin dari kilabi na kanang bula baki tambangon ni bito sayaki erda ka batu kito sabi baka salta kisar nga nangona me hade un tudo tal chunga na buli torta Pinak na bali besar ni pemadal kaya baka sana manin dola tal na buli na iba kasala daba ndo sa ambiyo tetiku. Mina sa enong naman tangan go $100 $100 tal chunga na buli torta ke kito sa main dola na buli torta kito sa pakasal tagi rebikor ni buli era ron in dola non baka tulaw abin na ka irer bilu tagi chuko Di so tiyaw ndo ribuli ndo tal man tanadeng ulak-alak ni berni nagay bakuri taliti ko na vital noy. Nangono ba rutaki non dangaw na ni Baki Kelly na Radio Fiji 1 ndo mo'y kay na FBC TV. Nandangaw na tiko ni Baki Kelly na Radio Fiji 1 ndo mo'y kay na FBC TV. Sana to sarti ko na nabital no na nanda ngono boro tingu kero ni iba ko rital manda na numuni pamadala may nabuno sa may tabuto. Iyo na wacho ni baka niya tarong chiko si $100 talembia kana kabikor ni buli tordake kito sabi baka salta ki sa sul na ngalala meron dola batale na kila didi ba ki na buli ena bikor buli besar na itubutumbu rang girile so may biginto ni chiko na riba bie se ne dab sa ruindol totolo kina yo kita usangay imbitani na baka sala bira erdi baka na bikor ribulle so me natiko na review baka tule wabi na ko ira review taki ke baka sar kilaw ira ni sar dondon merdi kita be baka nungeti be bikor ribul tor daki ke baka run ro baka takna mo na libli sa online platform si sa tulong ngo mera dakabakin mera garabakin na buli yana sabata gini son program si son program ni buli e pinakata saranga menda sa may biri di saranga baka matan baka when the biri nga sa na face to face mode kita sa bosal tunga kinabira na bikor ni buli tor dake da murieti nga na iba kasala lili bu sa ambito tu na tabata ni bula kina na matintu ya mele ke bakar sar mani takabuli mele sa kunsibe na rosanga bulu na lo mani dono rumu na vio waki ni non dambe se non vio waki kapkaki na nekana baka tagtalangan na wini mati sa sanitizers ena vi ir ng ngoni buli vir ng daw ni takabuli kapkaki na vi kaira baka na vi kani bulir baka ta Naka nda vital na tinga ke baka sar ni rasa ke baka sar na may ni buli lang wani en okay lai so sar bita may bikito pero nito tamba na karang-karang papakatambag ito na tamba ngo so sarambita may nanrito ba meron pa ka matatatami kitong go nakakito ng garaba kaya mandor to na university ni Debra sa paritang may kito na binakata minatakabango na bitaroing yor to nito ipagalisir to sa ngol sara may nabikuro buli sokar sa kere may kipakasaro ni rang garaba bitan bitaroing meron liba ka matataka na kaya ni muy kakirto orto bui baka salta katelaki na nito tamban sato so tiko me baka utuna tiko tiko nga nabi baka sal lelewe so anda muri tiko me baka sal kinamatinto ang uni sala tabuta lero ni baka dir kinabuli kaya baka ni sampo pa kami man daw mataw tinga menda sali biray tinga mengay takanabuli iyo ko me baka utukun tiko ya na isatu nabi bata na bi na se nabi programos ena mona liba solia na kararoni ra access ta kana ngoni mera garaba kinabul kito bi baka ungi tiko na kinabir nabi korni bultor ta ni baka ta kana nabi kasar tunggo ri na mona liba mera baka nga ta kana ngoni ena ngono man ta ngoni se baka tambuiti ko na baka songo ni bata baka lili busar Naka ngona nadamanda na ribrumbi eti ko nangonongo membalata na buli tordaki kay na
vituvi ni siya na mati vituvi na COVID-19. Au ke labi ki anda tau ko sara na riba bita ki ngai enda sa do kan anda maru na bingara bir to ka tun tamban nimbula ni sa ndelo rimingo tu sa mi levanga se lebi sa bongo da war ka tu na itu tu na turang na prime minister na mother mingo se sabe bini tu ba ki senda sa wakati me tu ni sa claim senda covid free sara iyo na riba bila chiko ni sate ke bu rabito sa ke chiko ngone buli in the simbersar ni toudoko na kina leva na mati mai na nonda banu ia ngon sar sana pakan dita kina ia kia baka mandanga esa uchi mai na nonda banu ese chiko na biasa buru taleso na rarota chiko kina ndeu mai na bali besar na iba madala sana to sartiko na vital no libu sar na itu bali lebu sanggarabati ko na matambosi ni bengarabi kina na bukutingan ni kena bakaturita kita kina puli toradaki en nonda banua don itu betul besati ko na nomundo tamban kero ni pamadala mandangakin Naka ocho na madongo okila enda reda tiko mbek ni kambura kitiko ena tuku kada baksa na news ni kito ngrava katamba kindo tiko endo na kupaka so kumuni tuku se endo mbek na bakandin tekelele na national survey nangon manango ena kiana sangai tiko nga me mata tasara bakabina kana na yalo ni bulitor daki na nanda banu endo na kai dona rendele bukito so tabati ni sebenarnya mata tasar taka juga na yale longo me pas me kituru ni biba salta kina ba bina ka matintu ko ngongo kito endone ba so kumun tu ku sen national survey ngarabi chung ngongo kito sakir ermera pa kita biba ka tambagin do kina o ire raturi bola na ba kiruno dolucin kawalu ki birna bakarong ti kumaina programo ni ba kelena kabini kuwa en singni kuwa kito ker bakata magin doti ken na matambos ni bulitor dakin nanda bunwa kya baka o ato rivola may nandona korni bulitor dakin nanda bunwa kakilitu baka matintu sendo biran baka na korni buli ni nanda matintu me baka may nandabe enam bakiro nandolti kaul se wala koru ida banga ni ator se certificate se degree se do sar na koru ide dersar kito kerrea kito bisure timbimbi tigani kya baka ni na ro ni baka itabi ena baka so kumuni tugtungo oni nang olengana no nito mo na liba baka takiti ko na graduate outcomes survey sangi matini ngona me takaba kino viti sar takaba tu nabi matin tu taleso viti sangi matini ngona me takaba kino go may pertanya manda ni dari di pertanya biang ona to doko nindua rawaten do ni volkoro ni utitin kalima na bula o ko ena bakitabi ena gross ena graduate outcome survey ame o yan kan sanga iti ko nga me matata sar baka binaka na yalo ni buli tordake meron ni baka salta kina baka binaka na matintu kana rita talaga na matintu siya baka biti ko na non investment sa nilabo tikida tiko me balat na buli tordake nanda banua nak ni tangin sana mata titingan ni na itu ya bikim ni na kantanan do bata tomai en nondang nongo ndi bak sokubuni na itu ku ebe na bunu satu ku na bunu iyo na bak sokubuni tu dagati nga na mona liba sen dagati ko na kaya bak to kay na survey monkey do so mek sa bakita butikina ni nangolay na nito mon liba sa nito website oni na ro ni na reida kina na banua oni na ro ni bakita bikina membaleta na bakso kumun tutungo ya bikia muni oni kilani oni sinira rawat sinire da pabina kambia kana bunu tukina sa usa bibongi tuklain ke baka oni ro ni bitar tar mai bikito meroni kito bakol teni bikia muni na link sa na isema muni ro ni reida kina na banua ni bakso kumun tutuku na wali besar ni pamadala doribuli ndiri na menan total mandana dingulegalek ni berni nang kay baku rital tungo na vital no nang una bo rotaki nondang una ni baki kili na radio Fiji wana ndo viti kay na FBC TV.
Nandang unit ko ni Baki Kelly. En Radio Fiji One ando may biti kay na FBC TV. May nandabulang iti ko. Dori buli epirawalay. Ibagalis lesi. Bingarabi en matambosi ni buli torda kina nandabuno. Siya na Fiji Higher Education Commission. Kaya nini bako di talamando na muni pang manala. Kaya baka indo na itukutuku yung luto ko to. May balatatingan na bako kumuni tukutuku. Sa tiga buti ko na madong ko. Baka sa kaya begitu na kinitukutuku na madong ko. Ibi na sa usa baka madala ramatu kinaya na nito garabati ko na baka komunitu tunggo wiki muni na bialo matartarti ko mais na matanggali tugu daba kito binakatami kito songo si songo na go kito na beri nga kito na tarora ramatu nga bir sara tori bola uchi se ersa tikom bega na panoni takataka me baka nyu visuri tiko wiki muni na tori bola enam baki ronon dolutin kawalu me baka matata kaya ena ve konni bulile buket sarnon da banua baka matin tutaki se ibola koroi da banga ni arawata sakire usabi suri tirara matukan ke baka ni roni buket tabi ena so komuni tukutungo ke oni takataka tiko ena non da banua se oni satu mbeka nga baka banua ka ni bigara bitu ena non da bi korokoro se na bitambana taleso se oni tiko may balay kita wisuri tigan muni na pakai tabi en soko muni ni tunggu sa national survey kambi bi sangai kene matai ka kita sabi suri tirara matigan no ngandre bisa nga pakai libu nanu muni bitokon Nakina bimbi ni iyo nakina bimbi sa nga ya nakina baka salta ki baka matata baka binaka na nandal matintu sa siya pakai bitso na rin ni toso ni bulitor lagi. Na wali usar doon na naman itala boniti ko si website ronira rangwali kina na iyo nanito mo na libo na website kaya baka ni na search ba nga na Google na Fiji Education Commission o ni na ronira na ni banggangare ni na ni banggangare na Google ni tambaka nga na Fiji Education Commission and ron solia mo ko na website niningolay na website sana tusara mo baka matata na kaya na baka matilalay ka baka kina na isya masya na link mo rin ni na yadabaya ni na saving o ebe tortong bang aros nga bulamin ni china namuni na suma na bitar lalay keso erti ko may balatan na saving o naka na wali usar na ibang madala bikim ni na kanta ng dobo tato kamay na nandang unong ko kaya baka etikon na baka tataro ni nabukod ni Vital Noah en nondang na ni Baki Kelly ron ngay taro to kami na naman italiboni na tolu roro sa iba diyo ng raw kay na vitu tolu rua diwa sa ibang dua may nonda buling iti kung daw rebuli epi rawalay ibole silesi kabing karabi en matambosi ni buli tordaki en nonda pano sana to sarto na Vital Noah en ang unaboro te gongo kero nindo mandangan na ibang madal matata may ambalat iti ko na kaya ba ito kay na Tokyo Convention. Binabole watso ni ikla ng boss ni Palimente sa uti sa may tongga bakando ni kina Palimente na kina na sa may ani na nonda matintu sa nonda banua en kaya bakot ko na Tokyo Convention go na convention baka ngando na bindin nati kubudi kine na bi matintu katiko na rukuni matambos lebu ke buru-buru garap katambag indo na bulsa na UNESCO na bi matinitu na banua baka Asia kina banua baka Pasifika ni may semaya ni na bindindi na te kubudi kine bi matintungo vida sarakali lebu na rawata kina na nanda banua matay en solia na ngalala bayir na nanda lini banua merkota ni na non ribolo koroi ena bi matintu baka Asia baka Pasifika ngonongo ke baka iliu ke baka ni na reda tiko do ni ngole ni tautu mandona kana kana dendre ni kana zingomi baka rawa na ibola koroi yan takutayani ya ni da sa tiki ni convention go ena convention go kapag tokay na Tokyo Convention baka balabusar ko baka tokay na 2011 Asia Pacific Convention on the Recognition of Higher Education Qualifications baka tokay yung baka laka na Tokyo Convention baleta ni ali baka donui
kasai ni tagi mai Tokyo na kian nabi bakandonu ni matambos ni UNESCO. Ia sa ndona kana ni tu sangati ko mai me sema ni kino viti nanon ta panua membaletel roni bakaroro takasar nanon rangole nanon delini panua ena buku ni buli tordake katalanga kina en buku ni kina dingo mi bakaroro ni bolkoru ko ni viti kina be I matentu baka Asia baka Pasifika. Ina boleh besar ni pemadala ni tagi ni sana mata tetiga ni tu ya. Biki mini noekan dan ndo betul kau mana nambah ni ngonongko nambah di telefon di biki mini noekan dan siapa tahu mai karena kita tahu mana nambah di telefon tolu roro saya buat dia nandrau kain vitu tolu rua diwa saya bentuk nanda kau nanti kau ni baki keli and radio Fijuan ndo mai biti kain FBC TV. Bombo ni Indo na wekan dasar riwa wato kana mo ni telefon ni sambulo binak. Imbula vinaka. Gua ngai na tempat ko iriki na waswasyo na sabsab. Au to kana laman madango sa angirichi au may oronika. Keretro ko kero ni goita bien na menurut general outcome survey ngo may virtu na fek to na PG Higher Education Commission. Marutaka palatani kita leve rosang uluada na tori wala may na korni wuli ni wuli tal may na wili. Sa may lokop na nonroto link lepo kahit ko na nonroto surveymonkey.com marutaka na taro ertu kina Viendende toka wakalila ina soma sona tiki na mbaleta ni okimami na wakalutu. Iwa vina ataka ni sangai kani tigabu. Kana roni nangai ratundi ke batalemanda na tambana karatunga na Fiji Higher Education Commission. Wana link ngo mbaleta sona taro itiku merawani specialize wikimami wakatambakin do vikim amin ng garavilut. Sunod taro ti kaya sa kimami sumaraw ay so kimami semi sumaraw balit ni garat. Na wakawakan ulo manilutum balit ni sonabonua kimami saumi. Siya boto kay ni wota sinatay. So talaga po matambakan kimami garavikina siya nga sutuni talan ron rovinaka na naging karabi na ni posota na ibota-bota kimami sa usota la tungan ng gase mami bang takatungan ng gele sa wato kay so nataro ilom ya so talataro ito ilom au binaka na ingu ni nortusang ka wambauta ni namdota lang ng nakatarawa sa na matapasar na taro kabanguli yung politiki mami na turi walamay and kurniwuli ni theological institutions sana fitri schools Kumbe ngaya na puno rigato kompletasyon na puno baka usali tao to kanong gusuma iya uba binabina kan usa sumaraw sa wakaw tatalya ni na linggo na kanisa na puno ngandun me panguleni tina uba binabina ka na turunan do rewuli ni na kanabi bararamata keng garabina singani ku na raw ni rarongo ti kuna lewiti nan bimbi ningaravi vuli tu ena vei korni vuli toroda ke nanonda bonua ke na pakataro itu kasanga bokandua ni rambau kilatu ira nonda ngone viti nira le vuli ngabo matamboko karavingo mai sone vola kuroi kasanga tu ni bokamateni tutaki kangai laki sangani rawakina na rakak yani sabango na rambai lebu ni namundo vingaravi wabi na binaka vi kamundo na nung to waliwali sini may solendo na ngauna mera to vi bakararamatay kinasando na kana nung gumaraw au sawang uli sa katukan na wabi na binaka kombe nga na nung guray na nung gudaw na single mo ninday may na tambata na oeriki ano korosweni binaka sa kabaliw binaka binawaliw na daw to kamay na nonda iwasin ngunong ko doribul binaka waliw to na italtala na tamatata weri kin korosweni may nasawas na sabu-sabu pinabali mo na numuni daw tiko may nakabini ko iyo sa may toroti ko na bikaw ni sa pakarita ko may unang ipagalesuya pero na tamba na kartong garaba tamba kindua
nito tambana kartung garap tambah gitu tiko na national saving o bina ka bagalibo ni sa pa kay tebirawa bina ka bagalibo talaga na nomunibi ba kaunggi titiko ene ka binikua. Naka, dari bina kami lang talaman dari ng legal kanto ribul. Ni beri ni kay Baku Rital ito na bital no. Nangaw na ba rotaki, nondang ngaw na ni Baki Kelly, and Radio Fiji 1 ang Viti kay na FBC TV. Ani ba orang sa ating mayan na nandangaw na ni Baki Kelly na Radio Fiji 1 ang Viti kay na FBC TV. Wati-wati ni waswasi ni nonda vital no kaya iti ko na batataro na buku ni ulutangan da vital no to kina na ngonongoro ni gitaro to kamena number telefon na tolururu sa iba diyo nandraw kaya na vitu tolurua diwa segundo. Bambote ni ndona mekanda sa riwawa to kana mo ni telefon ni sambula binaka. Ni sambulan rombula binaka turang. O abia na tungan sa lion na turang na tal na bo na tungan kena matata bata kena roma binaka ni tuku sulit sa mundo reguli. Sandok doon nga ngay na namakiti kung taparere chiko so nga narakodo tumay so na certificate sa senatun ni madal nandangay report ka ni meron may kunila kita chiko no nondaman na certificate la sura ko to tumay meron may biwa politiki no ba na ba levo ba ni binatunga man ro kolong at chiko ba levo na turang kolong at chiko ng bulan mata buwale na wale Binaka, wambote ni ndotala na wekanda sa riwa wato kan ni sambula binaka nandangaw na ni Baki Kelly. Dani bula binaka. Ndo nga na watataro kona bagsao sa pero bola kina nong ngonele bana university. Sa tori nga sinibuli ke wawati ngango ibalde sinderin to ko nakrubule sura. Naka, nawali besar na batataro to nga nandangaw nunggo? Daw ribul? Ibin ako ubawin na wala mo na marama yung giriti ko maya ukla ni ngorin to na tarong ipagtambakin do kina na tamatakakan ni buli nirto na pwedeng guminti ko ng rapakatakataki na nandalin ba no bimbi bayir na lubayan dakar sa rawatamay na non ribol koroy ni buling kas ni buli bigyan ukla sa ngol talembak na marama sa tingong nga Ya, sama nanda ko na kando ya. Uwana marami kang girti ko maya kaya kanya na ron ingay girti ang manangayan ni nito balita katak mendorong gibi talo na matatasar kina ena namba di telepon na tolundua saiba tolundua namba di telepon na rasa rin girita tol sang bulkan dua saiba tol sang bulkan dua mendorong ngay ron yun iba matatatak may kinabi kabak materialis o membalatan na namuningon. Naka, nawali besar na batataro, number telefon na tolururo sa iba diyo nandraw, en vitu tolurua diwa sa iba ndo, kaya bakay tiko eso na batataro, membalatan na ulutanga, and vital no tokin en nonda iwasin ng nungo. Doribuli, na nabibini kaya na sa madabar na buli, sa taur na Steve Kitty, gay kilay muri, ni siya nga ni raw ni Boy Nataki, yan na buko ni Bibatakataki. Iko nga ya utsul kito sa biba kasala ta kito kin na kito biba ka taon dita kita lang akin na sing ko bi kim ni na boro rong ti ko mai ninga biba kan de otaka ni ti ko na matambos ni voltor la kin na nonda banua kari da ka tamba kin dola ka men bolet na voltor lagi kito biba kan riti ka tamba kin dua menda ngole ena bi kur ni pulisa po kle ba matin tu ka ilobi ka kan dita kita lang akin na bi program wiso Nambali taliboni bikim ni nawekanda na ndo bata tokome na nondango nungo tolu rua saiba dio nandraw kaya na vitu tolu rua diwa saiba ndo kaya baka itiko na bata taro membalata na iulutanga enda vital no tokina na ngonongo ringa itaro tomay ena nonda iwasi na ngonongo do ribuli kaya baka itiko talisyon na itukutuku ni nabia ba matatanga ena buku ni ulutanga enda vital no tokina ena nonda ngonongo yan kena sanga itu ngame pueti menta bukei tiu talanga na pingarabi ka sa sangati ko na matambos ni bulitor dake men bukei talanga kina o ira karsa ira no dalini banua
karsa mangkosar matai sartu ya na benua ni bita kata so ia ore itu non ribol se ore non ribol ko richu bir kitu sa cuki nen doni tubutu ba kitu sa bi se matin ki bat kirna bi korbulitor da keso gue ba tokai na recognition of pre-learning wetsunya so na karunin da kabir non dali ni bonongo ner na se mayani bir na bi korbulitor da ke karsa dan karaba na kaongo au class ngi tegebu tak takombe ko Montfort Boys Town na kartun ngai da kaba na tigo na kene isa na kangartun ngai da kaba ertun na lei ngole ani na nomuni bononi da kadaka kauni na lei assess te kina o tia na patoka na kene tu ngai tu na kene bi matele so nimber ni to solia ni bol corrida ba se don estiviki aga tu na kene tangen de rua se tangen de level 2 se level 3 en ngai ba katau virtu na bi korni bulitor lagi endoni tu sa sanga tigo na matintu kada bigara bikina na matambos ni bulitor lagi non buno ka patoka na recognition of pre-learning Pambutin total na wikanda sa riwa toka ni sambula binaka. Nandangau na tikuni baki keli, na maritalabo na tolu roro seiwa dio nanrau, ke na vitu tolu rua, diwa seiwa ndua, ke wakai tikuna bata taro, na bukini ulutang en David talong toki na nangonongo, roningay taro toko mai, en nandangau na ni baki keli. Ke ra ni bata paramandangan na vital nongo, ke wakai tiku soni tuku ni nabia wain ni takatok. Wir na kanda ron dobo toma, iya ni berre bombo tin dona kanda sawa wati ni sambula. Hello. Iya, ni mbula bina. Ni mbula bina ka. Na. Tunga na kere tunga na botar. Ke sa rawi bola men ngoni sa le vaka. Utianga I Iya, kere tina bibuso tin sa dabu katale na vital no. Na marital bu na tolu ruro sebo dian rau ke na vitu tolu rua dio sebondua ke wakai tiko na bodatar. Doribuli. Me boda bori tonga na vital no ke wakai tiko soni tuku ni na bia bokan dei tiki tonga kina. Ena nondanga unongo. Ia be kemni nga na orang tiko mai na perkarauni baki keli na ene singa ni kua bia bakan dei tiki ni tiko ngo na matambos ni bulitor da nanda benua kangarabi kemuni bakatamba kindua membaleta na bulitor da kitiko na nomuni kunru setiko na nomuni kawai setiko na nomuni bakatataro ni reunion yang kirbai bikito ena bantalabo ni na tolundua seba tolundua ke ndona ka kitubi bakan ritiani kina bi bakan bimbi kanda ni toke weekend ri toke wetso ni dole bunga ngona ninda vital nota kana buli o bibi na bi korkor na bi korkor ba tiko ba banua na buli ndaro ni sole butanga na ka ndar sole bakanga na buli ka me na primary nga na secondary engi ado ba yan na buli torda ka sandan di ka wait ki kenda tunga ba kaiken ndo talaga na tikin na rin ndar ida bataya satu na bi banua le na so na bi sana sa do tu na no tombu ni bibu ki sana scholarship kara solia ba tamba kindo membaleta na bulitor da kira nando banua ia kitu sati ko me kitu na pingarabi ngono man lang ango songo tuna ni to bola kitu sini songo mi songo na pingarabi sangan ni bataray na bulangi meraya dan emba baleta ni bagaroni mati bitu ko ngonongo ia ndolo tuna taleboni na ngono to doksar no ni bitar tan kina bakakina ni to mona liba se tu talanga ni to bola mat sa Facebook ro ni bitar tarin kina Na wale usara, nda ba bini binangati wale bube ndaure buli epirawalai, ibole silesi, kabengarabi na matambosi ni buli toradaki na nanda buno na Fiji Higher Education Commission, may nanda bulang ito ganang na borotaki, sana dapat talitingaki na nabital noa, and nanda nga ni baki kili na Radio Fiji 1 nanda mibiti, kaya na FBC TV, na wekamu niyong butang buwa, ni kalungat sa atiku.